twongeye kunezezwa n'Imana kandi guhura muri uyu mwanya. Imana ihabwa icubahiro. Imana igira neza ibirenze uko twabimenya nuko twabivuga, birenze uko twabimenya pe. Igira imirimo yayo yihariye kandi nico kiza gituma ibimana cyangwa se ubumana bwayo buba bwihariye mu buryo buruta ibindi byose byitwa Imana munsi y'ijuru. Imana yagiriye neza ababyeyi bakaruhuka bari batwite, ihabwa icubahiro. Numvishije umubyeyi wacu hari yavuga abibarutse biwe nabo bahura n'ibyo bibazo, nibazimu bunyine. Imana ihabwa icubahiro. Yoshua kumba turi kumwe nawe hano muri rino kanisa, Imana ihimbazwe. Ni ukuri ishimwe n'iry'Imana. Dufite uko ndagango babivuga, yakunze ko tubana cyane mu mwanya w'ijambo, none mureke tubane. Semeni amen. Mureke tubane. Kugira ngo umwanya nyine tuba hano tuwumaximize nk'uko ari cyo Imana ishaka. Hari uretse telefone na Jane, umuntu wese ufite telefone ambabarira areke kunshumuza, sibyo? Ababa ku rubuga rw'iri torero hari akavideo nahashize, hari abantu bamwe bataramenya Icongereza, siko wenda ariko mwarakahabonye. Ninde wumfasha gusobanura cyangwa se kutubwira uko kavuga? Abazi Icongereza, abumva Icongereza. Umurunguruka. Yeah. Okay, ninde wundi wumvishije ibinyuranye n'ibyo? Ari abantu babiri, yari umugore n'umugabo, cyo ntamenye neza naje nari mu kazi, bari umugore cyangwa ari fiancé we. Nyuma yaho waswe kwaje kuvuga aramubwira ati ubu singira ubwoba narahindwe n'abantu natumva. Okay, ako nakambere. Hari akandi ka kabiri. Hariho tubiri mu mbabarire wenda kubashira muri confusion. Twombi dufite iyo dufite impamvu imwe, dufite intego imwe. Aka kabiri ntiwakabonye. Mu 2021 ngire ngo kariya ka video ni video nini ya Senate hearing. N'abasenateri urya wari kubaza yitwa Senator Cruz, ni hano muri Amerika. Ni inteko y'abasenateri yateranye, niho mpera iteranishwa n'ikibazo cha identite, cha gender identity, sinzi ukuntu iryo jambo nararibuze mu rurimi rwacu. Iteranwa n'ikibazo cyari cyavutse, reka mbivuge muri ubu buryo, hagati hari umwana w'umukobwa yanize hano kuri University ya Kentucky, iyi yacu, iyi basoleye bigaho, akaba umu athlete wogaga, umwana w'umukobwa wogaga. Aja mu competition menshi, yatsinze 7 bene ibyo ngibyo. Noneho bukeye baja mu yandi marushanwa
muri ayo marushanwa azamwo undi mukobwa wavutse ari umuhungu, noneho bukeye ubuhungu burashira ahinduka umukobwa, kandi ubwo nawe w'umwozi. Urumva ndi kuvuga amarushanwa yo koga. Yagize imyaka 3 kuri high school. Uwo muhungu ataraba umukobwa aza competitinga mu mamace y'abahungu, noneho ngo buce ahinduka umukobwa. Noneho ayo marushanwa ngo agere ajaga mu makompetisiyo y'abakobwa. Ndagira ngo nze kubaha background y'iriya mpamvu mwari ko mubona bari iriya deba. Noneho muri iyo competition cyangwa se muri ayo marushanwa, wa muhungu wahinduwe umukobwa arushanwa n'uwo mukobwa wigiye hano kuri University ya Kentucky mbaye mbabwira. Noneho bashikira nk'igihe kimwe, ariko noneho habaho ikibazo cyo gutanga trophy cyangwa se igihembo, ariko bagashaka kuvuga ko wa wundi wabaye umukobwa yamutanzeho gatoya, ariko mu buryo bugoye gutahura. Ikibazo cya kabiri, aho mu nzu babapangishirijemo yo guhinduriramo, yo kubamo, iyo bita loko cyangwa se loka yo kuba barimwo, lokale irya baza bita lokale abakini, babashira hamwe n'abo bakobwa. Uwo muhungu wabaye umukobwa bamushira hamwe n'abo bakobwa bo bavutse ari abakobwa. Noneho abo bakobwa ntibaba comfortable mugani wabo, ntibabohoka gusangira icumba n'uwo bazi ko ari umuhungu, n'ubwo we ubwo yitwa ko ari umukobwa. Ntibabohoka kuko ni icumba bahinduriragamo imyenda, bene ibyo ngibyo. Noneho biza kuba ikibazo kigera ku buyobozi, inteko ya senateri iraterana, batumira uwo mukobwa, kuko uwo mukobwa yarababaye kuba ataratahanye trophy yiwe akompetitinga n'umuhungu. Niho rero mwari ko mwumva urya senateri Kuruza mubaza ngo ese wemera ko hari itanduka. Urya ni Kelly nawe niwe murabizi aho Obama uyu muyobozi Biden agendeyeho, niwe mukobwa ndaga ngo nawe yara transgender inzuriya, sindi sure, sinakurikiranye neza background yiwe. Urya mwabonye ko ari umukobwa w'umwiraburakazi, niwe uhagarariye icyo bita gender identity campaign mu gihugu muri Amerika ubu nyine. So atumizwa mu nteko, yari yayitumijwemwo iwe n'undi muhungu wabaye umukobwa. Ufite amafoto yabo, nuko tudafite projector mbandi ko mbibereka hano. Atumizwa n'undi mugore ngo ni Lopez, ashinzwe n'umuganga w'umupediatre, ushinzwe pediatre n'umuganga w'abana, ariko specifically abana bashaka guhindura ibitsina, abashaka gutransgendinga, kuva mu buhungu baja mu bukobwa cyangwa kuva mu bukobwa baja mu buhungu. Noneho uwo mukobwa nawe baramutumira, uwo muhungu ukobwa baramutumira, n'uwo muganga n'undi mugabo ufite organisation bari 5, n'uwo mukobwa wa competitingaga ari umukobwa. Uwo nyine ufite yahise atangira campaign yo kurwanira uburenganzira bw'abakobwa, feminite mu rwego rwa sport. Kuko niho urya senateri Kuruze yaza abaza uwo mugore ushinzwe iyo gender identity campaign, aramubaza ngo ese uremera ko hari itandukaniro ry'umuhungu cyangwa se ry'umugabo n'umugore? Nuko mutarebye intambara yahabaye, wa mugore Kelly akanga gusubiza ico kibazo, akatangira gutanga ama definition.
ngo hariho ngo biological sex ngo na gender. Undi sinshaka speech, nta bisobanuro nkeneye. Uremera ko hari itandukaniro ry'umugabo n'umugore, akamatangira kandi akaja gusobanura, wa musenateri akamukata inshuro nka 5. Ababonye kaka video inshuro nka 5, araruha aramubwira ngo ico ni ikibazo gikeneye igisubizo kivuga ngo yego cangwe oya. Musarire ico kibazo kimunane no kugeza n'ubu nyine yego na oya yananiwe kuyivuga uwo munsi. Semeni amen. Iyo ni story imwereka nyigire short, ni hearing yabaye amasaha birarenga. Oya, urya bari kubabaza nakubwiye ko ari uhagarariye gender identity campaign mu gihugu ca Amerika, Kelly. Oya, ntabwo ari wa mukobwa wigiye hano. Wa mukobwa wigiye hano nuko mutakurikiranye iyo hearing yose, we yarahaye avuga ngo nararenganye gucompetitinga n'umuhungu. Ijambo rya kabiri, abantu bose twari kumwe muri iyo lokale twabaye uncomfortable gusangira icumba n'umuhungu ngo tuzaduhindura amahuzu turi kumwe n'umuhungu tubizi. Rero muraturenganya, twebwe uburenganzira bwacu burabangamiwe kubera iyo mpamvu. Iwe nico yazaburana aho ngaho. So bazana n'uwo mu docteur n'umudamu ngo ni Lopez, nawe agasobanura. We yasobanuraga ukuntu ngo abarwayi biwe patient niko yabitaga bahura n'ihohoterwa ryo hari legislation yasohotse, ni naco bariko barwanya, ni nayo ntambara ihari, ni nayo ntambara yari ihari muri ico gihe. Abasenateri bakavuga ngo politike abademokrate surtout aba republicain bagashinja abademokrate ko bariko bakoresha iryo jambo cyangwa se ico kintu mu buryo buri politike ariko butari mu buryo buri logique. Murabyumva, si uburyo bw'ukuri, n'uburyo buri politike. Niyo ntambara yari ihari. Noneho bakavuga ngo bariko barashaka gusenya siporo y'abakobwa kubera ko bahaye bayizanamwe abahungu bizwi ko ari abahungu biologically, ariko noneho mwizina rya agenda nibizo nshaka kubigisha, nibizo nshaka ko tuganira. Amen. Nibizo nshaka ko tuganira. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ako naga story kamwe ndabaha udustori nka 3 kugira ngo tuze gukomeza kwiga ijambo ry'Imana. Itangiriro gice ca mbere dusoma umurongo wa 23 na 6 nako. Ndasoma Itangiriro inshuro 2, turasoma n'igice ca 3. Itangiriro 1:26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. 27 Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Mchakarongo umugabo n'umugore niko yabaremye. Tugende mu gice ca 3 chapter 3 ciki gitabo, gice ca 3 dusoma umurongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya iciza n'ikibi. Amen. Turi kumwe ndaganira umwanya mutoya, nitumara tuze kubana tuganire tubazanye, nibyo biza bituma twumva cyane. Ndabahereza iyindi nkuru nayo ngufi, ndabahereza inkuru 3 kugira ngo ziintroduce ico dushaka ko tuvuga ubu nyine. Hano muri Amerika
muri state ya Virginia muri 2021 hari ikigo cy'ishuri cha high school, ibyo nabyo byageze muri Supreme Court, muri High Court, sesiyo harya High Court, byageze muri High Court, ndetse bashaka abasenateri nanone bashaka kwirukanisha umukuru wa ukuriye urukiko rukuru rwa hano. Ibyagenze gute? Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yafashwe ku ngufu ya kakabini wavuze wasengeragamo, ibo ntibaje kugasengera, afatwa ku ngufu n'umusore wambaye ikanju. Muri ko murategera, umusore yambaye ikanju k'umukobwa nyine mu izina ry'ubukobwa, ariko ari umuhungu, kandi ntiyaryambaye ubwo ngubwo, ntiyanaryambaye yagiye gufata uwo mwana ku ngufu, yaryambaye mu izina ry'iki yo guhindura uwo yarari. Noneho bahurira iyo ngiyo n'uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 15 amufata ku ngufu, biramenyekana, ariko ikigo ticatanga iyo raporo mu izina ryo kurengera gender identity. Bukeye biramenyekana, mfite n'ifoto ya se afatwa. Ibyo nabyo ni ibintu byageze muri Senate chamber, mu nteko y'abasenateri, bahamagara uwo mukuru w'urukiko rukuru rw'ino muri Amerika, bamubaza ikibazo. Hari umusenateri umwe wamubajije ibibazo, aramubwira ngo you should resign, ngo you disgrace judge, kubera ico kibazo. Et puis mu magambo makeya, uwo mwana abibwira se, ise yandikira ikigo, kugeza ubwo yaje ku kigo gusobanuza akarengane k'umwana we, ikigo kimuhamagarira polisi iramuhandika kafinga, iramufunga, iramufata violently mu izina cyangwa se ku mpamvu z'uko ngo yateye violence, yateye imidugararo mu kigo cy'ishuri, baramufunga bamubohera amaboko inyuma. Biragenda nanone bigera kuri izo nzego. Icyo nshaka kuvuga ni iki muri utwo dukuru, ndanababaza. Inkuru ya gatatu iyo introduce icigisho cyacu. Mu Bushinwa hari umwana w'umukobwa wavutse. Kera mu Bushinwa babyaraga umwana umwe, noneho kandi bifuzaga muri culture yabo, famille ni kimwe natwe, bavaluatingaga umuhungu niwe wabaga ari umwana uragwa imiryango n'urugo rubyaye umuhungu, ko umuhungu yagombaga kuba nyina ari uvuka. Bukeye umuryango umwe ubyara umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa ngo bamubyare kubera ko bifuzaga kwibaruka umuhungu, tibamukenera kumurera, baramuta. Ngo amare kumuta, abagira neza baramutora, baramuadopta, baramurera. Noneho barya bamureze bamubwira ayo mateka. Mare kumubwira ayo mateka, wa mwana w'umukobwa arahungabana. Ngo ahungabane, atangira kuzaja yikomporta nk'abahungu, kwitwara, kwifata nk'abahungu, imyitwarire y'abahungu, imikorere y'abahungu, kugira ngo ahungu ubukobwa yazize. Urakoze cyane kumfasha. Noneho psychology cyangwa se abakora ubushakashatsi, abahanga mu kumenya imyitwarire n'ubuzima bw'ubwonko, barakurikirana. Hari igitabo mfite hariya cya 5 kigenda gihinduka imyaka uko igiye, cyitwa ngo ni DSM ni Diagnostic Mental Health Statistics, niko icyo gitabo kivuga.
igitabo cyayo cya kane, igitabo cyayo cy'iyo DSM cya kane, hari terme bita dysphoria. Dysphoria ni terme bise muri iyo psychology, bavuga ko ari umuntu ufite intambara ngo yo kubona adasa n'igitsina afite muri we mu bwonko, ngo akumva n'umuhungu ariko igitsina yavukanye n'ic'abakobwa. Noneho ngo akagira iyo ntambara ya congruence kugira ngo guhuza ibyo bintu byombi ngo ntibikunde muri we, akagira iryo hungabana. Iyo ni psychology ivuga gutyo. Bavuga ko uwo mukobwa afite iryo hungabana ryitwa gutyo. Muri ko muranumva? So dufashe dukombininze izo stories mbabwiye, ayo mateka cyangwa se izo nkuru mbabwiye, ninde ushobora kumbwira kimwe bibiri mu byo yumvise cyangwa se akuye muri izo nkuru? Kimwe bibiri mu byo mwumvishije inkuru, mwazumvishije neza? Ninde wombwira kimwe bibiri cyangwa bitatu akuye muri izo nkuru tuvuye kuvuga? Yego. Ya kabiri y'uyu mwana w'umuhungu watiriye ikanje agafata umukobwa ku ngufu. Nakwiye no kubivuga ngo nubwo wigira uko ushaka kwigira uwo yagize, kuko kwambara ikanje ntizamubujije kwifuza umukobwa kandi yabaye umukobwa mutanga. Iryo ni ijambo rya mbere. Kuri bariya karaga k'uruganda rushize ku rubuga nubwo ntagategereye, uyu wigize umukobwa toujours tiyizewe n'ababo bakobwa yasanze mu mukobwa ku bana bacumi, nanone bakamubonamo ya shusho nyayo nubwo ashaka gufeta. Ni kayo masomo nakuri nkuye munana kuri uyu wa nyuma nawe urumva nawe yababajwe nuko bamutaye kubera kuko ari umukobwa. Urumva rero abamugenzuye bumvaga ibyiwe atekereza bidahwanye n'uko ameze. Bishaka kuvuga ko habaga ibyo barimo bakaja mu byo bifuza kuba byo ariko batari. Sawa, harundi? Yego bandimwe. nubwo bariya nyine bihindura kuri ariko bigira kuko ari byiza ariko bivamo ari umuzi w'ibintu bibi cyo nicyo kwikanda ibintu bibi gutera intambara hagati y'umutera abayeho aho kuri uyu wa kabiri nanone nawe nubwo yigize kuri ariko ni umuzi w'ibintu urumva habayeho gufata kwiga kera habayeho intambara. Uyu wa gatatu wakoze umubyeyi wagiye urumva umubyeyi yahuye n'ibibazo bivuye muri bya bigendana njyewe n'ibikora. Urakoze cyane. Turaza kubigarukaho tubidiskiteho ibyo bintu muvuze, ariko reka dutangire gutya. Semeni amen. Gender identity, mwumve iki kintu. Gender na identite. Idantite ni ikiranga umuntu. Ikiranga umuntu. Gender kera habe na hano muri Amerika n'ahandi hose ku isi. Gender buri gihe yasobanuraga igitsina cy'umuntu. Umuhungu wavutse, umukobwa wavutse. Siko? Niyo yari definition ya gender. Gender buri gihe yari yatashe cyangwa se yari yomatanye n'igitsina umuntu
avukanye. Turi kumwe nawe mumusubizeyo, uwo nguwo mumusubizeyo nawe, mumusubizeyo nawe, oya mumusubizeyo nawe, muntegere. Gender ni kera hari undi musenateri wabajije urya Kelly urya mudamu aramubaza ngo ese ngo ese hari itandukaniro rya sex na gender. Wa mukobwa ati rirahari. Atese hari amasex angahe? Arasubiza ibyo yasubije ndaza kubigeraho. Atese gender zo ni zingahe? Wa mukobwa agatangira ama definition. Ati cyo ni ikintu gya ki evolvinga, ni ikintu gya gikura, nta definition nako nta. Araruhara mubaza ngo ese ngo zirarenga nka zitanu. Ngo gender zirarenga nka zitanu. Anyway, bukuru ashubije neza ikibazo. Bafite intambara kandi intambara batazonesha, intambara badafite igaruriro ryayo. Kubera iki ikintu navuze cagihe ntangira zino nyigisho nababwiye ko abantu bashaka kugira ibitagirurwa. Amen. Ibitagirurwa ihame ntirihinduka, nature karemano ntihinduka nubwo abantu bogerageza. Amen. Kandi mwibuke ko nababwiye ko isi ya none nico mpaye mbabwira ibi nico ndi mukubabwirira ibi byose ndi mukubabwira ifite tendance yo kwimura Imana mu isi, yimakaze amahame yayo, yimure theocracy, akureho ubutware bw'Imana mu isi, ashireho ubutware bwayo, ariko kugena ibigomba kugira gute kubaho n'imigenzo igomba gukorwa n'umurongo abantu bagomba kugenderamo, aribo bawugena bakureho Imana. Uvuge ngo amen. Nibyo rero ngerageza kubasobanurira, nibyo ngerageza kubaha, niyo shusho ngerageza kubaha isirimwo kugira ngo mubashe kumva. Noneho rero iyo gender ubu ngubu bayomoye kuri sex. Baravuga ngo gender tigira n'isano n'igitsina umuntu yavukanye. Ati gender rero noneho niki tibafite ibisobanuro byayo. Ubu nyine nakoze ubushakashatsi nsanga hariho amagambo 68 ngo adefinisa agize iyo gender. Amen. Gender ibiki ndavuga ibintu bibiri gusa muri gender. Bakuraho barabitandukanya, baravuga ngo sex ni igitsina umuntu avukana, avutse biologically, umuhungu igitsina hungu, umukobwa igitsina gore, biological sex niyo sex ibo niko bavuga. Naho gender tifite ico ahihuriye n'ibyo bitsina byombi. Ubu ngubu hari n'ikindi bavuze koko cyo byo bibaho, ariko n'ubumuga umuntu avukana. Kakurya umuntu avuka, umwana avuka afite ubumuga runaka, umwana avuka atumva, umwana avuka ari nyamweru, umwana avuka ari imibari, niko baza bayita hariya, afite iminwa iri deforme. Ayo na accident biologique abaho, hazahabo aba umuntu muzamubona abana bavuka ni mitwe ibiri cyangwa bavuka bafatanye. Izo ni probleme na accident biologique abaho. Hari abandi bana baza bavuka bavuga ko hari abavuka nta gitsina, nta hantu hari igitsina na kimwe, hari abavuka bafite bibiri. Izo na accident bon muri iyi ntambara ihari mu isi none. Bashizemo akantu iriya terme muza mwumva ngo ni LGBTI. Ubu ngubu hariho n'ibindi bararushe bagiraho plus. Ubu nyine hariho na za plus kazinga. Ikintu bita I muri yo
muri iyo LGBTI iwacu isobanura intersex. Intersex ni uwo muntu uba wavukanye izo accident akaba yogira ibitsina byombi cyangwa akaba yobaho nta gitsina. So noneho niho gabagiraga bakavuga ngo se kubera iki uyu nguyu we ariho, babishiramo nk'intambara. L itangira ni lesbienne, G ni gay, B ni bisexual. Bisexual ni ukuvuga ngo ndashobora gukunda abahungu ngasubira kandi ngakunda n'abakobwa igihe kimwe byose, jewe ndi nkaba niyi ngiyi. Iyo niyo B iri muri LGBT. Ni transgender, niyo tuhaye tuganiraho ubu nyine. Turi kumwe namwe? Turi kumwe? T ino T ihagarariye transgender, nico mpaye nganira namwe. Transgender rero isobanuye iki? Rero reka maze ndeke kugaruka kuri transgender, maze mbahereze impamvu y'ibyo ngibyo mpaye mvuga. Noneho bavuga kw'ibyo bitsina bitatu, tubivuge gutyo nibishake bibeho ko ari bitatu, taho bihuriye nico twita gender. Gender rero ndayivugamo ibintu bibiri bavuga. Gender baravuga iyo baravuga ngo ni representation, bakavuga ngo ni expression, bakavuga ngo ni feeling, ni behavior. Ndabivuga muri izi mvugo zacu kugira ngo mubyumve. Gender ngo ni kiranga umuntu, ni identite, cyo ni kimwe. Gender ni representation, ni uburyo umuntu bakavuga ngo ni behavior. Behavior ni imyitwarire, ni uburyo umuntu yitwara. Icyakane bakavuga ngo ni feelings, ni ibyiyumvo. Nico gihe nababwiye ngo iyo ibyo byiyumvo ngo bihabanye n'igitsina umuntu afite, semeni amen, nico gihe umuntu atangira guhirimbanira gusa nabirya byiyumvo bye nubwo bitandukanye n'igitsina afite. Ese kuko muranumva mwabantu? Sawa. Ndagira ngo mwabyumvishije. Muri ico gihe rero iyo ibyiyumvo cyangwa se uburyo, ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremwe. Idantite ntabwo ishingira ku ciyumvo. Mwumve ukuntu isi izi twistinga iza. Iri jambo nabasomeye umurongo wa 4 w'igice cya 3 uko Satani azayobya abantu. Satani abwira umugore ngo koko Imana yaravuze ngo nimurya kino giti muzopfa. Ntabwo ariko yabivuze kugira ngo mutarya ngo mumere nkayo. Amen. Mutarya ngo mumere nkayo. Timwumva kwiri jambo ari kinyuranyo cyaririya twasomye. Turemo umuntu mu shusho amere nka. Timwumva ko Satani avuze ijambo ry'ikinyuranyo cyaririya Imana yavuze. Iryo jambo n'ubu n'aya masaha mbaye mbabwira niryo rihaye rikora. Niryo rihaye rikora. Nubwo scientifiquement muvuge ngo amen. Nubwo mu buryo bw'ubwenge n'ibindi batabigirira conclusion ngo bavuge ngo ni ukuri n'ibyiyumvo. Ariko Imana ishimwe ko aba psychiatric babasha no kuvuga ko ari désordre mental. Nababwiye kirya gitabo ndasomye cha DSM ndagifite mu rugo, uwo shaka yoza no kimutiza n'igitabo kingana ko gifite amapaje menshi. Ni naco cyanyuma gihari, niyo edition ya nyuma. Bahereye ku cambere ca kabiri ca gatatu ca kane, ubu bari ku ca gatanu. Ni Icongereza. Muvuge ngo amen. Byibuze barandavuga ngo ni désordre mental, ni mental disorder. Nimba binabaho uretse ko jewe ntemera ko binabaho. Noneho rero ico narivuze kubera ko batandukanyije
igitsina umuntu avukana n'ibyiyumvo umuntu agira, noneho bakavuga ngo uyu muntu wiyumvise ubu nyine afite ibyiyumvo bitandukanye na cya gitsina afite uburenganzira bwo gukora transition akikura muri nico bita agenda ko ndananirwa kukivuga, akikura muri ya agenda bavuga yahawe ariko adafite. Muri ko murano yayihawe na societe, yayihawe nuko ariko dusanzwe bimera idantite y'ubuhungu bwa Semariza nayihawe n'umuryango waje, ariko muri njewe sindi umuhungu pi. Ibyiyumvo byanje niko nababwiyega, feelings, identity, representation na behavior, uko niyumva ndi umukobwa. Noneho amategeko akanemerera kwimuka kava mu buhungu nahawe na papa na mama, nubwo mfite igitsina cy'abahungu, icyo ntaho gihuriye naje. Muri ko murano icyo ntaho gihuriye naje, noneho nkabunga ngatira ikanju, wa muhungu tugarutseho siko rero sinditira, ndagenda ndigure nogosha ubwanwa nogosha ubwanwa. Noneho ngarutse kuri Lopez ni umuganga wazanywe muri ya hearing y'inteko y'abasenateri, yaraha yasobanura ukuntu bakora ubuvuzi bwo gutransigendinga. Noneho ngatiraga noneho n'amahormone, ubugangaga noneho bukaza. Noneho nakenera kumva ko nkwiye kuba guhinduka burundu, ngahinduka burundu. Hari abaza batabishobora kuko ni ikintu gihenze cyane, ikintu gisaba amafaranga menshi kugira iriya plastic surgery, ni amafaranga akayabo cyane. Noneho nimba nkeneye kwimuka uyu munsi njega kwa muganga tangire nterwe amahormone, ubundi semeni amen, Imana umugabo n'umugore niko yabaremye. Iryo jambo rirakomeye cyane, ni ukuvuga mu yandi magambo ngo ibigize umugabo nibyo bigize umugore, ibigize umubiri w'umugabo nibyo bigize umubiri w'umugore. Titwoja kwa muganga ngo bagupima amaraso bapime ayanje ngo bitandukane, titwoja kwa muganga ngo bapime amaselile akonstituwa umubiri w'umuntu ngo basange ufite ayawe nanje mfite ayaje atandukanye. Tiboja kwa muganga ngo bapime amakromozome agize umugabo n'umugore batandukanira ku bintu bibiri, ibyo bita amahormone, testosterone na bukuru n'umuganga n'iki kindi na progesterone. Ni ibyo bintu byombi gusa bitandukanye abagore, kandi biri muri twebwe byombi. Maombi afite hormone z'abagabo akagira hormone z'abagore. Ikiza kibitandukanya ni imbaraga, kimwe kiba hejuru y'ikindi. Nico kiza gituma mubona rimwe na rimwe abagore bamwe bitwara kigabo, muza mubabona, abandi bagabo bakitwara kigore. Muzamwe ngo zamera nk'abagore, ngo muzamwe ngo no kugenda muzamagenda nk'abagore. Hari umugabo umwe mwene wacu nza mbona ameze nk'abagore cyane. Nibyo uko nuko ni hormone zitera izo mpamvu gusa. Hari abagore bamera ubwana, timubazi abantu biwacu muri Kongo abagore benshi muza mubona ubwana. Izo ni hormone za kigabo ziba zagize imbaraga kurenga iz'abagore. Simple as nothing. Tuvuge ngo amen. Kuko umugabo n'umugore Imana yabaremye kimwe. Muvuge ngo amen. Ibindi byose ntibiva ku Mana. Noneho juste yumva
nimba byabaye kuko ubushakashatsi bwabo bwa Satani buvuga ko iyo dysphoria ibamwe ibice bibiri, ngo hari abana batoya batangira kwiyumva. Uwo wari wazanywe muri urwo rukiko, muri iyo nteko y'abasenateri, uwo muhungu kobwa ni umuhungu yakoze na agakobwa keza cyane. Nimba mwarabonye ka video ka mbere, wa mukobwa nabo ya video, mubona ko ari umukobwa mwiza, igitangaza cy'umukobwa. Ariko barakundanye n'umuhungu, barakundana ngo buce umuhungu kobwa abona umuhungu yabaye seriye muri rwa rukundo, ngo amare ngo buke yaraje ati wa muhungu ukuga dukundanye uri mu kubona umukobwa aha, ariko iri imbere ni umuhungu. None ga nimba dukomeza urukundo ni wowe, ariko ukuri nuko. Ariko Satani zicuri ku bwenge bw'abantu, abantu bagasana batakigira ubwenge pi. Muri ko muranumva? Noneho ga rero iyo transition yamara kubaho bikurikiranye n'ibyiyumvo, ukihindura gicu ushaka. Umugabo wahinduye ubugabo akaja mu bugore yitwa trans woman. Trans woman ni umuhungu wabaye umukobwa yitwa trans woman. Umuhungu nawe, umukobwa nawe wabaye umuhungu yitwa trans man. Kuriya Debora wanje akamavuga uyu munsi ngo abaye umuhungu, akagenda akaja gushaka amahormone y'abahungu. Kandi ni ibintu bigira imbaraga. Mutegere ibi bintu mbibabwira, ni ibintu bifite imbaraga muri iyi si ubu nyine, cyane muri ibi bihugu dutuyemo. Bafite ubuhanga bwo kugenda ukinjira mu bitaro bakakubaga bakaguhindura igitsina cy'umuhungu, bakagica bakagikuraho bakarema ic'umukobwa. Sindamenya nimba ica umuhungu naco baza bakirema, sindabimenya neza, ariko izo ni ibintu bikorwa hano. Umuhungu bakamutera ayo marumo na kamera amabere agahinduka umukobwa wuzuye. Nigeze kumva inkuru y'umuntu wabanye n'undi myaka 18, yaramushatse, buke yaza kumubwira, aramubwira ati turabanaga ariko navukanye igitsina cy'abagabo, ikuze ubona ngira n'ic'abagore, nico nahawe. Sishaka kuja hirya y'ibyo kuko ntibishobora kuba accommodated mu bwonko bwanyu kubera imiterere yanyu cyangwa se imico yanyu. Reka mbireke aho ngaho ibyo ngibyo, muvuge ngo amen. Ariko iyo niyo si turimo, aho niho duhaye turerera abana. Mutegere ibi bintu mbibabwire, nibiba ngombwa tuzoza twicarana n'abana bacu tubabwira aya makuru. Muvuge ngo amen. Amakuru ngiye kubabwira naya ngaya. Imana yara idantite y'umuntu, akaranga ikiranga umuntu tikiva muko yiyumva mu byiyumviro bye, ikiva mu muntu ndi kiva muca bwira abantu. Ariko umuntu yo kwibwira undi ngo niyumva gutyo, ngo iyo ngwiba ihindutse identite. Imana, muvuge ngo amen. Abaza bashukwa n'ibyo bagacurikwa ubwenge na Satani, nabataza makuru, muvuge ngo amen, yuko ico bari atari ico bo batekereza bashaka kubaca. Ico bari ico mbere yuko batekereza ico bari. Muvuge ngo amen. Iyo Adamu na Eva bamenya ko Imana yabaremye mu shusho yayo, nukuri ntibaba barariye ya mbuto bashaka kumera nk'Imana. Siyo nabasomeye. Muvuge ngo amen. Ngo Imana ntiyashatse ko mumera nkayo. Kandi umurongo wa 26 watubwiye ngo tureme umuntu amere nkande katwe. Adamu yarameze nk'Imana already, ntiyarakeneye ibindi bimugira ico yagombaga kubacu.
muvuge ngo amen. Nta bindi dukeneye twebwe, nta bindi umuntu akeneye bigomba gutuma amera uko amera. Kera uko ari, kuko ibyo turi si ibyo twigira, ibyo turi ni iby'Imana yatugize. Kuko ntituri abacu, ntitwimejeje, ntitwavuye out of nothing, ntabwo twapfuye kubaho ngo nitumara dutangire gukabakaba abo turi bo, kubera ko twamaze kumenya ko turiho. Nizere ko mwumvishije ibyo bintu. Amen. Nasanze identite ni point, hari n'ahantu nabipostinze kuri social media zanje. Identite ni itangiriro ry'urugendo rugana kuri destiny y'umuntu. Ikiranga umuntu niho umuntu ahera urugendo rwe rumuganisha iy'Imana yamuzaniye kugana mu isi. Intego nayo purpose ikaba direction iganisha umuntu kuri ya destiny. Ni ukuvuga ngo perte ya identite ni perte ya destiny. Cyangwa ngo mwumve bino bintu, muvuge ngo amen. Gutakaza wowe ni ugutakaza intego y'Imana kukurema, ni ugutakaza kugera aho Imana yakugeneye kugera, kuko ugiye kuba uwundi muntu. Pawulo abwira Abiroma 12 iwe aravuga ngo ntitukagire gute, asandi cyane, ntitukishushanye n'abiki gihe. Kwishushanya ni ukugira gute? Turuzi iryo jambo kwishushanya mu Cyongereza risigura disguised, kwiyoberanya. Ariko mu zindi mvugo ni ukwisanisha. Kwisanisha murabyumva? Kumera neza neza nka, kumera neza neza nk'umukobwa, kumera neza neza nk'umuhungu. Niko kwikonforma. Niryo jambo niwo mwuzuro w'iri jambo Pawulo avuga ngo ntimukishushanye. Ni ukwihindura neza neza. Ntabwo ari nko kwihisha, kwiyoberanya, kwigira mwiza uri mubi, kwigira ntabwo ari ibyo. Kwigira neza ibi bihaye biba, ibi mpaye mvuga, nibyo bisigura neza, nibyo bisohoza neza iri jambo Pawulo ahayabwira abantu. Muvuge ngo amen. Nico cyatumye avuga ngo ahubwo muhinduke rwose. Guhinduka naho yavuze yakoresheje ijambo rikomeye cyane. Kurya materiel premier Pstr iza yinjira mu ruganda igasohokana ishusho itandukanye niyo yinjiranyemo. Niyo mpinduka Pawulo, niryo jambo Pawulo yakoresheje avuga ngo ahubwo muhinduke rwose. Nukuvuga ngo tugomba kuba abantu badasa na babandi bari bariho cyagihe mbere tutarinjira muri Yesu. Niko Pawulo avuga. Muvuge ngo amen. Tamavu identite, umuntu atakaje identite yiwe, umuntu atakaje uwariwe. Ngaho mbwira ukuntu wogera ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Zokunda utakiri wowe. Muvuge ngo amen. Muriko murabyumva gute? Muze mwicara hasi mubwire abana banyu kwico bari sico bo bagomba, sico bo bashaka kubaco, sico bo batekereza bo baco, sico bo bibwira bo baco. Reba intambara biteje,
abangaba babyemera, abangaba bicara bakavuga ngo aya ni amategeko. Ico kintu nari mpaye mvuga, abo iyo ntambara uri ukuriye iri agenda identity campaign yarahaye avuga ngo abantu bacu ngo population yacu ngo irarengana, ngo iratotezwa, ngo igira gute ngo babima uburenganzira bw'ubuvuzi. Amerika nabo bariko bashaka kwemeza itegeko rivuga ngo babaninge ubuvuzi bwo guhindura abana surtout kuba bandi abana. Ni ibintu birebire baravuga ngo ese ngo ababyeyi bagomba kuba consented. Yego, bamwe barabyemera abandi ntibabyemere. Ababyeyi bamwe bene ibyo ubushize nababwiye Bashir ko afite iyo ntambara hano ngo kumvikana n'abarimu iyo ngiyo ku masomo bakama bagenda abana bagahindura ibitsina bakajanwa no kwa muganga bakabagwa. Simbizi nimba ari ukuri cyangwa nimba ari politique, kuko byose amatora aregereje. Abo n'aba republicain bari mu gutanga iyo publicité kugira ngo uri Bashir atazosubira gutorwa, hatorwe ubundi. Sinzi nabyo byoba biri politique, ariko bivuga ko ngo bipromoting. Muvuge ngo amen. Ngiye gusoza gira mbaba tubazanye ibibazo. Muri ko murumva isi turimo, ibihugu turimo, hagomba gukorwa iki? Muvuge ngo amen. Imana yararemye indemukondi ikure mukuri undi wese mure mukwari. Guhindura ukuri n'ubuhakanyi bw'Imana bwuzuye. Muvuge ngo amen. Siko guhindura ukuri n'ubuhakanyi bw'Imana bwuzuye. Nzashaka ndetse no kuja muri extreme. Jewe aho ngaho mvuze nka Semariza. Nzashaka kuja muri extreme iyo kunatekereza ko nico gituma akenshi zamparanira kuba natural, umuntu udafite ibindi yiyongeraho, cyangwa se ufite imyumvire yo kumva ko umuntu yoga umukwari, abagore bakiyogoshesha nk'aba bacu biriya basuka. Simvuze gako simbirwanyije mutegere, soko numva ko ari why nkora ico ngiye gukora, why nindi naco kiza gituma amadini amwe ahagarara akavuga ngo kwambara ipantaro n'icaha, gusukisha imisatsi n'icaha. Murabizi ibyo ngibyo ntimwabibayemo, ariko sinshaka kuja iyo ngiyo, sinaco cigisho cyane. Nzashaka kuja muri iyo extreme kubera iki? Kubera kumva ko ese uwondi nukonsa ntibihagije ku Mana. Muvuge ngo amen. Nimba bitampagije jewe, ninde uriho kubera ko yashatse kwabaho? Ninde ufite isura yashatse kugira? Ninde ufite ikigero cy'uruhagararo kingana nuko yabishatse? Hari uwo? Ejo bundi nabonye igitangaza. Nabonye umukobwa wagiye kwibagisha ngo agire ibibuno binini. Noneho tibyamuhira, arabora inyo zikaza ziva mu bibuno yagiye kubagisha. Bakaza binjizamwo ikintu gisongoye timukabibona. Muriko muranumva? Muriko muruva uko mpahemuka? Why? Kubera iki ngiye gukora ibi mpaye nkora? Hari ibindi baza bambwira abantu bamwe ngo baza babigura biri artificial, bimeze nk'utubutura, akakubitamwo akagura ikibuno cy'akabutura,
akambara. Ntabwo mpaye mvuga bino bintu mpaye nkenera kubasetsa, turi kumwe, kandi nta nubwo nshirutse isoni ndi imbere y'abana banje n'ababyeyi, no, ni ibintu bihari. Ntimugire ngo ico kintu ni gitoya, motive ntimugire ngo ico kintu ni gitoya. Umugore wagiye kugura ikibuno ntimugire ngo ico kintu ni gitoya. Ikintu camuteye gusohoka mu wiwe akaja mu isoko kugura ikibuno, ico kintu kirakomeye. Semeni amen. Ico kintu cyotuma uwo mugore ahinduka n'umugabo. Sizi ko mubyumva kanje. Ico kintu nukubwira Imana ngo Mana ukuwandemye ntabwo ari ko wagombaga kundema, kandi ndakugaye ngiye kwishongera kubera ko uri gito. Buri gihe kutanyurwa usomye umurongo wa hariya narangirije mu gitabo cy'itangiriro 4 umurongo ukurikiraho wa 5 ngo Eva abona za mbuto ngo ziryoheye amaso, kandi yabanaga nazo, ariko yazibonye uburyo butandukanye n'uburyo yari asanzwe azibona. Iyo gurije kumvira ijwi rya Satani ribabwira ngo ukusi kw'Imana yavuze, aba muri si b'Imana ishaka ko mubabo, dore abo mugomba kubabona aba ngaba. Ibyiyumvo uko mwumva, uko mbyumva, nimba mugenda muha agaciro ibyo nzavugana namwe hano, mwumvishije mbabwira hejuru ya my choice, my body my choice, siko umubiri wanje amahitamo yanje. Umubiri wawe na amahitamo yawe, abafite ibibazo twagiye, kandi nimba ari ntabyo jewe ndababaza, iranze uzamura ijwi, nimba bona bahana mikrofone. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'ubu. kuko nyine twe turabanafunze nawe uri umwarimu, then kanje nigiye mu Gifaransa, like kuko umwarimu ko muri primary umwarimu nyine abigisha nyine mbere yuko nyine atangira isomo cyangwa isomo rirangiye rigeze nko hagati, azavuga like chaque élève sera capable de faire ceci et cela, kugira nyine habe impamvu ya cha kintu nyine dufate nk'ikintu twaza twiga, nyine habe impamvu nyine n'impamvu yatumye tuciga nyine nje nkabaza like kuko tumaze kwiga nyine ibintu by'abatagenda n'ibyo nyine bigiye bitandukanye, kandi twe nyine abantu bose bari hano benshi nyine ni abantu bakuru nyine batohe nyine ibyo nyine k'ibintu batokora nyine kareba like katanga umwisha nk'ibintu by'abatagenda bise nyine bimukoreye. nje nkabaza se ni ukutwigisha nyine tumenye like nyine ibintu nyine biri kubera mu isi, cyangwa ni kutwigisha nyine ibintu gusa nyine tumenye nyine habe nk'ukuntu twakwitwara nyine nka reason why turi kwiga. Ikibazo cyiza cyane, asante cyane. Arabajije ngo se ni iyihe mpamvu ihayituma twiga bino? Kubera ni ukugira ngo tutabijamwo, ni ukugira ngo tubimenye,
kibazo ciza cyane. Ninde wumfasha gusubiza? Kuko nosubiza mfite impamvu jewe mbaye mzigisha jewe, ariko wowe nkawuha uzumva kurumva ari nkiyihe mpamvu ituma tubyiga. Yego. N'umunani 19 na 20. Yego. Ubutumwa. Simple ira uri ku masomo siko? Uri ku masomo uhuye n'umuhungu wabaye umukobwa, uwo mufasha gute kugira ngo amenye ukuri? Intego yanje kanje Imana ishize ku mutima nk'umushumba w'iri torero, ndiko ndatraininga abavuga butumwa, kandi sinje uhawa traininga ni recommandation ya Yesu. Yesu yaravuze ngo tugende mu isi duhaye tujamwo kuvuga mu ubwo butumwa dore uko imeze. Ira ndiko ndaguhereza amakuru y'isi uko imeze. Amen. Niturangiza nababwiye ko tuzoja noneho muri strategy z'uburyo gatuzoja muri yasi imeze uko nguko imeze. So ndiko ndagutegura wowe kwanza, kandi iriya muza muja no ku masomo. Hari abashobora no kukubwira bati uku nguku ukuzumera nuko ababyeyi bawe babishatse, ariko nimba hari ukundi kuntu uza wumva twogufasha kubihindura ukamera uko ushaka kumera, ukabaho mu munezero kuko ntubayeho mu munezero. So iyo niyo ntego nyamukuru, nukugira ngo tumenye ibiri mu isi tubone uko tuyihindura. Niyo ntego y'iri torero, no guhindura isi, tumenye ibiri mu isi tubone uko tuyihindura. Ikindi cya kabiri, namwe mubimenye batoya, mumenye uko mwitwara mu isi murimo, kuragira ngo hari ikintu story nababwiye ko uwo mwana w'umushinwa, hari situation umuntu abantu kenshi bahura n'intambara nk'izo zo kwisanga muri izo situation, cyangwa zo kwisanga muri ibyo bintu bitewe n'ibibazo barimo. Ugasanga umuntu ari mu bibazo, afite abuse runaka wenda mu muryango wiwe, afite impamvu runaka zibaho, noneho hari ikintu bazabita psychologiquement ngo ni resilience. Resilience ni uburyo umuntu ahangana n'ibibazo arimo, ariko agakuramo positive outcome, agakuramo igisubizo cyiza, ntajane na cha kibazo. Urumvishije? Uranyuzwe? Kunyurwa kwawe kuzagushaka nko kugora. Murakoze cyane. Jewe ikibazo cyanje ni iki ngiki. Ngize iminsi nibaza kuri ibi bintu wabitubwiye, kandi ni ibintu bihari. Natwe turabibona iyo ugenda mu mihanda ubona abantu cyangwa aho mukorera. Ariko ikibazo cyanje ni iki ngiki. Wabivuzeho cyane ariko sindabisobanukirwa neza. Birashoboka kuko umuntu ashobora gushaka kwihindura uko Imana itamuremye agahinduka. Icyo ni ikibazo kimwe, kuko mwatubwiye ngo ubu ngubu hari ubuhanga bw'abadokiteri ngo bashobora kubaga umuntu bakamuhindura uko Imana itamuremye. Utubwira abantu ingero z'abantu bakeneye kwihindura ariko babifitemo izindi nyungu, bashaka gukora ibyaha. Abo bantu je niho nashatse kumva cyane, mbona kuko abenshi nubwo babikora bashaka guhinduka uko Imana itabaremye, baba bifitemo izindi nyungu. Rero
sinzi kuko umuntu ashobora guhinduka ngahinduke buru nimba mvuze ngo ndaba umukobwa naba mpinduka burundu mba umukobwa. aha yaho nimba usubiza cyangwa nimba ubaza. Oya ni ukubaza nje ikibazo cyanje watubwiye ibintu byinshi kandi nyine utubwiye ko intego ari ukugira ngo tuzaje mu ivugabutumwa turebe uburyo twitwara. None nidushika mu ivugabutumwa ku rugero ngahura n'uwo muntu nyine niyenda umuhungu wihinduye kuba umukobwa akambwira ati nuko nkagerageza kumubwira musobanura kuko atari byo ari mu buyobe akambwira ati ku rugero wewe ntuzi ko hariho abantu bihindura kuko wavuze nguko usibye uru rugingo nyine rugaragaza gender y'umuntu ese nta zindi ngingo zihindurwa ku rugero tuvuge nk'uko kw'abana bahindura urabona nk'uko kwanje nshatse kwihinduza nk'ayamenyo yanje nshobora kuyihinduza nkayagira neza niyenda uko numva nshaka kandi atari ku Imana yandemye urumva akambwira ati ntabubona bahindura ibindi bitari ibingibi ese bo ko bihindura niko Imana yabaremye ni gute uvuga ko ibingibi ari cyo cyaha biriya byo kuki utabyita icyaha? Ikibazo cyiza cyane. Yego icyo nacyo ugaragaze kutubwira uko wabyifatamo. Murakoze turashimye rwose iri somo twaritangiye nijoro babaye mu busabane ariko twebwe twari ko tuvuga ku bageyi kabo hayivuga twari ko tuvuga ku bageyi tubana nabo mu rugo umugore gushaka kuba umugabo kandi jewe ndafite ubushobozi bwo kuba umugore nibyo twaganiriye kandi n'iryo jambo wasomye n'iryo twasomye ititire yacu twayise ngo ni gender crisis wewe wavuze ngo ni gender identite ko twavuze ko ari crisis yabaye mu bantu rero jewe nubwo nyine muhamuvuga bo bari hariya dufite n'abandi mu mago nijoro twaravuze ngo umugore yaremye Imana yamuremye yuzuye yabaye umuca hagati ryari kugira ngo habe muvema yo kuvuga ngo abagore basure bazamuke buzure tubura umunsi umugore yabaye umuca hagati hariya wasomye niko yabaremye bari umugore yaremwe yuzuwe n'ubugore butagabanyije umugabo aremwa yuzuwe n'ubugabo butagabanije rero umugore yabaye umuca hagati ryari nico kibazo twako twibazanye yabaye umuca hagati ryari kugira ngo habe muvema yo kuvuga ngo umugore asure yuzure ico si kibazo mpambaza ariko nje ngiye gutanga recommendation ibyo abari mu busabane bo abatareba buri nyine barahombye ariko recommendation mpayentanga njewe mfite inyigisho yabyo ibyo nabyo ibyo byo mucagati yes twarahakoze nijoro cyane aba batari mu busabane noneho njewe recommendation mfite umuntu umeze nkanje nabukuru ukuvuga ngo uyu munsi nje mu bitaro ngo bampindure ntibizokunda imyaka mfite usibye ko n'ikigori cy'igifuma kizacuma n'igifuma kizacuma uko hari ibigabo by'ibifuma biri mu makanisa yes icyo ni igifuma cumye babagira ngo ni ikigori barahaba hano benshi yes barahari nzi n'umupastor yes ariko icyo nshaka kuvuga nkatwe yes umupastor we ariko nkatwe yasezeye umugore wiwe ngo yahoraga imyaka yose ati nari umugore nanje noneho nkatwe dufite uwo muhamagaro wo kugira ngo duhindure ibyo bintu njyewe recommendation yanje bari abantu bagiriye nibo bakenewe ibi bukuru hayumva Shalom yaragomba kubyumva bukuru tukamutuma haramubana yego Shalom akabare wicara hari uyu mwana ejo bundi yagiye yahayarira umunsi
umunsi tumutuma yagiye ahayarira aravuga ngo ibi bintu muhamuja kuvuga ngo missing ni ibyanje. Rero recommendation yanje aya masomo ntakabe gusa ya dimanche. Ufite shuguri nyinshi za Kaisari, ariko dushakire uburyo ubihindure mu Congereza nibyo bitabavuza giye usoma, niturangize tugire inzuri zibiri. Dufite ibiri bimasa bicukira konka ba blessing n'abandi ibyo ngibyo umwana uri nka Debora wa bukuru nta bikeneye kuri none, ariko ba Shalome ba Ana ni bimasa bikuru baje kwabo hatari niyinga mu karuri kabo ubigisha ibyo bintu, kuko navuze ngo njewe ntawo bakimbaga ngo wante ntibishoboka, ariko intambara mfite ni Ana na Sofia. Rero abo niwe tugomba kurwana nabo, ni recommendation nubwo natinze. Murakoze. Sawa, murakoze. Recommendation nziza, ariko kandi ndiko ndabigisha namwe nk'ababyeyi kugira ngo mu magwi wanyu mufate izo nshingano, kuko ku masomo bazabibigisha iriya ku masomo bazabibigisha iriya bazabasha. Ikibazo cya butoto bibiri navuze ngo jewe nkanje ntabwo nemezanya ijana hejuru y'ijana ko by'ukuri ari ibyiyumvo, kwihindura uko Imana itaremye umuntu ari ibyiyumvo yiyumva ngo afite imyumvire cyangwa se afite feelings ziri detashe n'igitsina ciwe. Ikimenyetso cyabyo nico ngico kino duhaye tuvuga. Yambaye ikanje arihindura, ariko uriya mugabo yabivuze ntibyamubujije kwifuza umukobwa, akagera no ku rwego rwo kumufata ku ngufu. Ibyishi bikorwa n'inyungu. Izi muvuma zose ni inyungu, cyane cyane inkomoko yazo iva kuri Satani. Nuko mutita ku bintu ngo mugende mutegera ama testimonies y'abantu babivuyemo. Hari umugabo umwe azanabwiriza kuri YouTube mu Congereza, azavuga ngo bifite inkomoko yo guterekera kw'ibigirwamana kwa kera kuva kuri Yezebeli. Azabivuga uwo mugabo ko bifitanye inkomoko n'amapepe. Hari tweje bundi werutse kubivamo atanga ubuhamya, anavuga na company yo umushinga cyangwa se umuryango yo recommanda amwe abashaka kubivamo, ubu ngubu bari mu rukiko. Uwo muntu mbaye mbabwira ari mu rukiko gusobanura ko ahaye advertising cyangwa se ahaye ateza imbere iyo company ihaye isenya umuryango wabo nyine bari muri ibyo ngibyo. Cyumva ko ari inyungu ni inyungu biri politize. Abashaka nico gituma ubu ngubu muri mu kubona icyama cy'abademokrate muri Amerika gifite imbaraga ngaho kurenza icy'abarepublika. Ntabwo byari gukunda ko iyi ngoma ubutware buhari butabo bw'abarepublika. Nibyo ni ukubera ko bemera isi imiterere yayo. Mwibuke ko n'ijambo riza rivuga Paulo yabwiye Timoteyo ngo igihe cy'imperuka abantu bazikunda, bakunda ibibanezeza, banashake n'inyigisho zinezeza uko bameze, zijanye n'irari ry'imibiri yabo. Iyi niyo si turimo rero, nico gihe turi mu bunyine, nuko niko bimeze. Ni nayo mpamvu icyama cy'abademokrate kimaze kuovertakinga icy'abarepublicain, nukubera ko bemera balibera cyangwa bemera isi ngo iyoborwe n'ibyiyumvo by'abantu. Kandi ndacanga kino cyane ni kibi. Kino cyama cy'abademokrate ni kibi, nubwo tuzatuje aho ngaho tukavuga ngo tigifite ivangura ruhu, nubwo naje ntemera ivangura ruhu, ariko na Bibiliya ivuga ko ari igitangaza kubona umuja yabaye umutware. Na Bibiliya ibivuga
namwe murabizi mwarabibonye iri iwanyu mwazagamo hari ba bantu bazaga badukorera ntibagire isahani zabo ariko ubu nyine n'abakwe bacu nibyo n'ibitangaza si abakwe bacu tibaye batuzarira abana ko turagira gute iyo ni intambara ibaho hose ariko icyama gipromotinga gikuraho imana mu isi kiragatsindwa kandi imana izokirwanya itandukaniro ry'ibyo waruvuze ndaga ngo nashubije ibibazo byawe byombi itandukaniro ry'ibyo waruvuze aho kino gikomereye ni identity ibyo bintu byumve guhindura gusipurima bukuru akavaho hakajaho nyantungane uri kumva itandukaniro ry'ibyo nuko wari uvuze kuwalayininga amenyo akaba neza nimba yarahingikanye ibi abagore bacu baza bakora bakisukisha bakagira gute ni bimwe ntabwo bihinduye we ntabwo bihinduye idantite yiwe aracari wa wundi habe nabo ngabo bambara ibibuno baracari babandi nubwo bavyambara baracari ntibaragera ku rwego rwo guhindura bwo gusipurima bo ngo habe abandi bantu ni nabyo mvuga nubwo bagerageza kubisipurima baguma kuba babandi mu ruhu rwahindutse kuko Imana irema sikirya twikora sirya shape twiha ntabwo ari shape nikihari ntabwo ari ya shusho twiha irya shusho siyo identite yacu identite yacu ni wa muntu Imana yaremye ivyo ni ibintu gituma mbivuga kandi mukabona mbivuga mbishishikayemo nuko ariko niho turi niho tugeze niyo si twicayemo niyo si duhaye dukoreramo niyo tere Imana idutumyemo niyo tere Kristo adutumyemo nibwo butumwa isi ikeneye none amen nibwo butumwa isi ikeneye none mu makanisa abo ngabo abo muzobabona bazaza barahari mu makanisa n'aba worship leader n'aba pasiteri n'aba ABCD mu makanisa yino ese ikibazo cyane ibyo nibyo amen ni uko iryo kanisa riri mukuri baraza bakakubwira ngo uranziza uko Imana bazavugaga nabo ngo ni Imana yabaremye gutyo ibarema mu buryo butameze nk'abandi nako bazavuga ngo naba minorities ngo ntibameze nk'abandi bafite imyumvire itandukanye n'iy'abandi nuko nyine niko Imana nabo yabagize none urabahora uko Imana yabagize ariyo yabagize ko ariko se niyo right niko kuri iri jambo rigiye hehe rivuga ngo umugabo n'umugore niko yabare niko nagusubiza hari ikindi hari wari wabajije hari ufite ikindi dusoze sawa Imana bamugisha recommandation yanje ni izo recommandation nazumvishije ariko si umwanya woboneka tuzawushaka nuboneka Imana ihabwe icubahiro kandi nutanaboneka hariya mu yindi minsi twowurema hano ku munsi ntahagaze hano hariya bagiye kajana nabo tugakora iyo gahunda nabyo bizoshoboka kuko ntekereza ari byo biri kuko wenda nyine nubwo nanje naba nkeneye umuvuga butumwaga w'uwo munsi ariko no kwihangana kimwe na Shalom wihanganya aragenda wenda kugira ngo iyindi minsi bitazareka gukunda ariko muri iyo possibility yo murumva ko bizokunda ikindi ibyo nabyo tuzobigarukaho hejuru y'iyo gender crisis tuzayigarukaho ikindi gihe ariko torero ry'Imana mwumve kandi mwumve ko biri mu nshingano zanyu ko itorero rishinzwe
kuvuga ubutumwa, rifite mu nshingano kuvuga ubutumwa. Ejo tuzokora amakurusede, aho turi mu tuzi hari akantu n'ubu ndacari ko nkiga, ni kamwe mu basuperviseri banje kabonye inshuro zibiri, sindamenya ngo niki, ariko maze kubona ko ari nk'agahungu nyine gahaye gafite urugenzi rero karatangiye, kariyo gatangiye kugira utuntu tw'utuberi, ariko ni agahungu n'utujwi ko turashaka nko guhinduka, ariko karacanyobeye. Nzoreba uko nzokaganiriza, nibyo dushinzwe k'itorero, kandi mwumve ko biri mu nshingano zayo. Murusheho no gushakisha kumenya. Ahasigaye nidusoza tuzoja muri strategy, aba bantu twobageraho gute, aba bantu twobabwira ubutumwa gute, aba bantu twobahindurisha iki. Kadusenga Imana. Mana urakoze kuko uje uvugana natwe, asandi ko waturemye mu shusho yawe, kandi urushaho kuduhishurira iyo shusho muri twebwe, ndetse utwambika imbaraga zituma turushaho kukugaragaza mu isi, kubwira isi no kwitesha kukuvaho no kurema ubwami bwayo, kuko kiri umwami kandi uganje mu isi kandi uzahora uganza. Mana urakoze kuko ijambo ryawe ritavugirwa gupfa ubusa, kurya waritumye mu isi ngo rizayivanamwe iminyago, kakurya imvura y'umuhindo itazigwishirizwa mu butaka ubusa, ahubwo igwa kugira ngo iburumbutse butange imyaka. Ijambo ryawe mu isi waritumye kuzazana iminyago muri yo, kandi nzi neza ko ibyo bizasohora kuko ufite imbaraga zo kwigandurira byose. Komeza utuje imbere muri byose Mana, uduhishurire ibikwiriye kandi udushoboze kubigenderamo. Izina ryawe rikomeze rihimbazwe, kandi isi ikomeze ikubahe, igupfukamira ikuramye, kuko ari wowe Mana yacu ibihe byose. Urakoze uhimbazwe kuko byose ubiduhera ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane.